Jotono khulum kani channel o kai tomono noro kani channel no takpan subscribe khlaiyo ko ka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement te online information related videos sanamo nga faidi tini kaisa ketal notification ailainai o notification ka national career service ni bukhakti rijakha ke noro video no paithak jorate nai tongdi kam ka saimana bagai ka kai norok tomono NCS o norok ni profile sanamjak ke noro apply khlai manai o je kwbangma job tongo jagao ke norok tomono sanamjakya khung kangkai sanamna kangkai angani WhatsApp group ri ruana norok aro contact khlaidi ke o jagao nai kaisa post tongo obo ke project technical officer obo location kangkai North Tripura tei Tripura o tongo obo o jagao angka data collection at health facility and system level job description norok nai di tei o jagao apply khlaina angka norok ni sikang login khlaina di login khlaikai omo hai phainai angka noro apply o click khaino apply engnai angka obo naidi te kisa tongo direct requirement for Bandhan bank o jagao bomo Tripura no tongo location Tripura no tongo angka salary rejakya te skill requirement naidi tam nango jagao S8 Bandhan tongo requirement DS tongo angka job description bo tongo oro norok nai di chala bri apply khlaimana je post graduation pajak 18 isimi 30 years angka salary scale rijak tong nai di o jagao gata kisa computer teacher tongo omo Kailashahar Tripura o nong nai obo angka per annum rijak tong nai di salary tei o jagao je BE BTech BCA BSc CSc omo rok khaijak tong angka norok oro apply khlaimanai ke apply khlaina ni rang nangya jagao norok ni NCS ni profile norok login khlaiye direct norok no apply khlaima no angka o jagao ICIC bank tongo o jagao bo omo location bo Tripura no tongnai oro salary not specify rijakha angka o jagao nadi je pass khlaijak degree hai ka ba higher secondary por apply khlaimanai 12,500 ni simi 18,500 khlai rejaknai sakao jagao angka o jaga angka KYC verification khlaina ni norok job description no taisa kwbang naina angka read more o thangi norok naima no taisa tai tam sajakao jagao te apply khlaina kai apply o click khlai ready angka no apply engnai oro tai joto documents rok to oro rina nangya NCS borok ni official website o thangi norok apply khlaidi sekang login khlaiye apply khlaidi engke tomono norok ni NCS o profile sanamjak national career service o sanamjak angka norok sanamna angka kwrwngma no ang bai angani WhatsApp group tei Facebook tei Telegram channel buri rinai ani description no norok thangi no inquiries rok tongkhai sengui mano engke te oro naidi Bandhan officer kam data entry bank officer clerk tongo omo Tripura no te data entry for Bandhan bank location wise amo Tripura tongnai naidi Arunachal Pradesh Manipur Tripura Meghalaya Assam tongo te o jagao salary rejaknai per annum naidi oro 2 lakh ni sai kwbang te o jagao angka skill requirement ke je freshers rima no te Bandhan bank ongnai obo or chala broi apply khlaima no qualification kai 12 pass hai ke graduation age limit 18 isimi 28 rijak khamo district wise angkai tomono nor apply khlaina musungkai to apply khlainai di oro tongnai di press machine operator omo salary rijak ya nor job description no pori nai di tomong apply khlaina sekhang nor job description no tam rijak tong te welder o tongnai di company choice based consultant obokai job location Tripura nong nai dolai tongo Tripura no kuti gomoti khoi se pajola tongo te omo haike no kubangma tongo engke tomono norok NCS o norok ni profile sanamjak angkai semise o je kwbangma job tongmani norok apply khlaimanai engke norok NCS o profile sanamjak angkai to login khaiye apply khlainadi angkai tini bagai amsonong situng norok apply khlaidi jotono no hambai।